Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. UMDC jong ka Jaïaw Constituency ubak polling do, hakakat artrek mental benaya yong arajar arpau. Ulalit IT yau Khaw sya kumba lai spatli kilong yeng jong ka Shnong Lumkshaid. Hakabala sakilang da kinong yelam Shnong, kidkot ka sengkantay berkidkot jong ka seng samla jong ka dorba Shnong Lumkshaid. Kajing IT ubak polling do, yau niu Khaw si kilong yeng ki berankam yaki ni kajing yarap kerke. Kalong komsi benta, ban yarap yaki hakum gani kapor. Baki lamat yaki kajing nakadaw kajing kang Shnong jong ka sorkar India. Komisi benta banyakun persya, ia kajing sapriang uknyang jingpang COVID-19. Hakani hi kaju kasngi ubak polling do ulasam ru yu Khaw bat iki marbam sikilong yeng ki badang duna ke yok kot ki basyong basa ha ka Shnong lum dingjri. Juga mu local MDC juga Jaïaw Constituency ila peteng biang dekat kita sam jingarap ki longi lomsen bala identify dekat Shnong haka jingi dan dekat long pak Shnong sing samla buat sing kentai de din mangila pedap pat cover ya ke Shnong Hills antara setiap ni lapidap pat sahal Lumkshaid kabadon ba plus patam di beneficiaries but kita cover ba life pak dunaki long year dia masih ketika program ini ingin bertempat dapat bisa lum dinjri but sebentar juga dapat Shnong Jaïaw sning dia kumba ini dia ketika konstitusi kejungi dan apa lagi dapat Shnong but community ba apo jong kini ki south sni ki panwan in bedak pan cover ya pro constituency ke jingmang kalong na benta si clip group ya ai like kilo Khaw like kilo pam ya ke jingjit ni na e haki do Shnong nila show ki ba tikna bagin de ki genuine residents Shnong, but tiba someday na ki longi lomsen tiba duna kayak kokot namba kumangitip ni lockdown kadang beteng ki buun na ki kita 11 ni ki buun na ki kita kiba hab tentang way provide ba sa ni sen de kini kita kiba long kiba don kam do ki jingaram but ngila kam target kita longi